Uyisizwe mdlalo usuyajabula mina ngingakho ngalahlelwe ifoni ngoba ngiyaphapabuka ke. Ngalahlelwe ifoni ngathole imali. Bayazi abantu. Abantu remember. Bayazi abantu. Ona remember uyayifisa kodwa. Bayazi abantu ukuthi mina akuyona into ekhulumayo. Osele. Bayakwazi ukulunga kwami abantu. Ayikho nje lonto lo. Ekhulumayo Mina ngiyaphaphika ngakho ngalahlelwe ifoni. Angisho. Ngiqhubeka ngisho ukuthi wena uthini. Yabona-ke la bayithu noba ngalwa guys abantu bami laba ke boyithu noba ngalwa ke anginankinga yabona leti noSizwe wafetha ingeke abantu bami laba ngiyabazi ukuthi vele abalwi ngeqiniso I know that abalwi ngeqiniso just nje yabo ukuthisa lapho nalapho hayi inkabi zami zoyithu lezi ngithanda ukufa bafethu ngizithanda ukufa zoyithule enkabilizwa fethu ayikabi bafethu naleti noSizwe bafethu I truly love personality yabo I truly love they bengakhona and the way besebenza nzima ngakhona baze bela bekhona is because basebenza labantu laba fethu ngeke banda mine nibabone nje besiza amahlaya zonke into lezo but they are truly taking serious umsebenzi wabo labantu laba kakhulu bafethu kakhulu if like umuntu obalandelelayo lento engikhulumayo like uzongifakazela ukuthi avele abantu abanjani yabona when it come to sponsor abo when it come to ukuhlanganisa izinto zenzeke bafethu abo isithuba fethu hayi amaghost yamuzi nalothini uthe wena Sizwe ujabulile ukuthi bangithathele ifone back manje sengithole amahala uthi Sizwe bayangaza abathi ngishane mina angiyalo umuntu omubi ebantwini you understand I truly love their character they bengakhona bafethu and abantu bayabathanda bafethu abo laba u2 amaghost bafethu and abantu bazimisela kakhulu ngesponsor abo VKS is out ayase